amahoro y'Imana abane nawe rero ukomeje kugenda ukurikirana ibiganiro bya Alphonse Sport TV. Nizera ko aho muherereye hose mukomeza kugenda mugubwa neza cyane, abaherereye mu Rwanda bari ku mugabane wa Afurika ndetse no ku mugabane wa Burayi ndetse no ku mugabane wa Amerika. Nizera ko mwese mukomeza kugenda amugira ibihe byiza cyane. Komeza ukande subscribe ndetse ukande share ndetse na comment rwose rero kugira ngo ukomeze udushyigikire, komeza kugenda tukugezaho rero amakuru agiye atandukanye. Kuri uyu munsi rero, kuri uyu mugoroba tugiye kwa duhera ku ikipe y'igihugu Amavubi. Ni ikipe ifite umukino ku munsi w'ejo ndetse n'ikipe ya Libya, umukino uzaba ku isaha y'isa 12 z'umugoroba. Match rero muzaba amukurikirana 5-5. Match rero yo gushaka itike y'igikombe cy'Afrika kizaba mu mwaka wa 2025 birumvikana. Ikipe y'igihugu Amavubi rero izaba ikina ku munsi wo ku isaha y'isa 12 ikina n'ikipe y'igihugu ya Libya, ikipe ikunze kuba rero igora u Rwanda, rero imaze gutsinda ikipe y'igihugu Amavubi ku ishuro nyinshi cyane kabisa. Rero ngira ngo rero mu kanya gato ngiye kuza mbigarukaho neza cyane, babwira inshuro rwose rero ikipe ya Libya imaze kuba igenda itsinda u Rwanda. U Rwanda rwatsinze inshuro zingahe, ese byagenze gute? Ubwo nuko tugiye kuba tugenda tubirebaho 5-5. Ubwo rero ku munsi w'ejo nibwo ikipe y'igihugu y'Amavubi yagarutse rero hano mu gihugu cy'u Rwanda yerekeza hariya mu gihugu cya Libya. Yaje kuba rero igakona abakinnyi benshi bagiye batandukanye. Mu gihe rero abakinnyi umutoza w'igihugu cy'Amavubi umutoza w'igihugu y'Amavubi bita Torsten Frank yaje kuba rero ahagurukana hano mu Rwanda. Muzamara n'umuvandimwe witwa Ntwari Fiacre, akaza Wenceslas Maxime ndetse n'umuvandimwe witwa Hakizimana Adolphe, kandi rero muri ba amyugariro n'umuvandimwe witwa Ombolenga Fitina, akaza Byiringiro Gilbert, akaza Niyomugabo Claude, akaza Ishimwe Christian, akaza Ange Mutsinzi, akaza Manzi Thierry, akaza Nigena Clement, akaza Shimimana Yunusu ndetse na Aimable Nsabimana. Mu kandi mu kibuga hagati yabukinye abavandimwe batandukanye, n'umuvandimwe bita Bizimana Djihad, akaza Ruboneka Jean Bosco, akaza Mwisha Bonheur, akaza Rubankwa Sylvie, akaza Dushimimana Olivier, akaza Mwisha Gilbert, akaza Iraguha Haji, akaza Samuel Geret, akaza ndetse na Muhire Kevin. Mu gihe kandi rero muri ba rutahizamu yaje kuba ahagurukana abavandimwe harimo Muhire Kevin, akaza Gret Samuel Leopold, akaza Nshuti Innocent, akaza Gitego Arthur, akaza Kwizera Georgia ndetse na Mugisha Didier. Ngabo rero abakinnyi umutoza Torsten yaje kuba rero ahagurukana rwose rero bagiye kuba bashaka itike y'igikombe cy'Afrika. Ikipe y'igihugu Amavubi rwose rero irukamo mu myaka 20 ishize. Yangoro ni igikombe cyabereye mu gihugu cya Tunisia rwose rero mu mwaka w'2004. Ngira ngo rero abenshi mu rubyiruko ubu ngubu rwose ntabwo bazi ikipe y'igihugu Amavubi abisabira igikombe cy'Afrika cya mbere rero ari nacyo rukumbi twaje kuba twitabira birumvikana. Bura ikipe ya Libya tugiye kuba duhura rwose ku mukino wa mbere. Ndibuza ko ikipe y'igihugu y'Amavubi nyine iri mu itsinda hamwe n'ikipe ya Libya birumvikana, ndetse n'ikipe ya Niger ndetse n'ikipe y'igihugu ya Benin. Ubwo rero ikipe ya Libya tugiye kuba dukina duheruka kwitsinda mu mwaka wa 2014, niyo ntsinzi ngira ngo ikomeye rero twaje kuba twitsinda. Dore ko twaje kuba twitsinda ibitego bigira kuri 3 byose ku busa. Yari umukino wo kwishyura, mu gihe kandi rero umukino ubanza ikipe y'igihugu Amavubi baje kuba nyine banganya ubusa ku busa. Tariki rero 23 Gicurasi 2012 ikipe y'igihugu ya Libya yaje kuba yakira ikipe y'igihugu y'Amavubi mu mukino wa gicuti wabereye rero i Tunis mu gihugu cya Tunisia. Mu mukino waje kuba urangira ikipe ya Libya itsinze Amavubi ibitego bigira kuri 2 byose ku busa. Mu gihe kandi tariki 20 Werurwe 2013 Kigali mu Rwanda rwose rero ikipe ya Libya yaje kuba n'ubundi itsinda ikipe y'igihugu Amavubi igitego kigera kuri 1 ku busa. Mu gihe kandi tariki 18 Gicurasi Rades muri Tunisia ikipe y'igihugu ya Libya yari yakiriye u Rwanda rero mu marushanwa yo gushaka itike y'igikombe cy'Afrika. Umukino warangiye amakipe yombi anganyije ubusa ku busa. Amavubi rero yari agiye kuva mu biganza bya Kasambungu Andre, aza kuba rero ahabwa Stephen Constantine rero
ataha avuga ati rwose rero mu mikino ikurikira tugomba kuzaba rero dutsinda ikipe y'igihugu ya Libya. Tariki 30 muri Gicurasi 2014 umupira rero yaje kuba yakira ikipe ya Libya ku stade ya Kigali Nyamirambo, ubu rero yitwa Kigali Pele Stadium. Ubu rero kandi rero uwo mukino warangiye u Rwanda rutsinze Libya ibitego bigera kuri 3 byose ku busa, ibitego by'umuvandimwe bita Dadi Birori. Ubu rero kandi ibitego by'umuvandimwe bita Dadi Birori yabitsinze ku mipira rwose yaje kuba habona Ndahinduka Michael, umusore wakinaga ikipe ya Bielsa. Rero undi aza kuba aho harwana arushishangoga Michael, rero biza kurangira ekipe y'u Rwanda itsinze ibitego bigera kuri 3 byose ku busa, rero itsinze rwose abanywanyi bavandimwe rero b'igihugu cya Libya. Nuko byaje kuba bigenda. Tariki 13 Ugushyingo 2015 ikipe ya Libya yongeye kwakira ikipe y'igihugu Amavubi hariya mu gihugu cya Tunisia, rero umukino wo gushaka itike y'igikombe cy'isi cyabereye mu Burusiya. Umukino waje kuba rero urangiye ikipe ya Libya itsinze ikipe y'igihugu Amavubi rero igitego kimwe ku busa. Tariki 17 Ugushyingo Amavubi rero ubwo yakinnye n'umukino wo kwishyuraho, bari bazi ko rwose ikipe ya Libya bongera kuyigiraho umupira, ariko biza kuba rero bita igendekera neza, rero biza kurangira rwose rero ikipe ya Libya n'umuri nyine itsinze ikipe y'igihugu Amavubi. Buri kandi uretse igitego kimwe u Rwanda rwatsinze cya Jacques Tuyisenge, Libya yo yinjiye yangase yinjiye ibitego bya kwitatumizamu ry'u Rwanda. Nuko rero umukino urangira ari ibitego 3 bya Libya kuri kimwe cy'u Rwanda. Icyo gihe kandi ikipe ya Libya yahise ikomeza mu cyiciro gikurikiyeho, rero igitego cy'ibitego bya kuri 4 byose kuri kimwe cy'u Rwanda. Tariki 7 Ukuboza ikipe ya Libya yatumiye umukino ya Sekafa rero yabereye mu gihugu cya Tanzania, yongeye cyane ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Gusa kuri iyo nshuro ntabwo Libya yatsinze u Rwanda, kuko umukino warangiye amakipe yose rero anganya ubusa ku busa. Tariki rero 23 Mutarama mu gace ka Angers mu gihugu cya Maroc, ikipe ya Libya yongeye gutsindana n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu mukino ya nyuma mu matsinda ya CHAN yaberaga mu gihugu cya Morocco. U Rwanda rwasabwaga kunganya umukino rugakomeza rero muri kimwe cya kane rufite amanota agera kuri 5, naho Libya igahita itaha ari ya gatanu n'amanota 4. Umunota 90 y'umukino rero yarangiye u Rwanda runganya na Libya ubusa ku busa. Ikita azi ibagirana rero mu mitwe y'Abanyarwanda nuko umukino wari wamaze kugera ku mukino wa 90 wongeye iminota igera kuri 6, rero habura amasegonda ngo urangire. Nuko rero Libya ikabona igitego cyahise gituma Amavubi asezererwa muri CHAN. Kuri iyi nshuro rero noneho ikipe y'igihugu y'u Rwanda rero yasuye muri Libya, ariko rero abazakina muri Libya rero ntabwo ari muri Tunisia nk'uko byabaga bimeze mbere. Rero ikipe y'igihugu ya Libya rwose rero yazi ko yakira ikipe y'igihugu rwose y'u Rwanda ku isaha 12 ku munsi w'ejo, bashaka itike y'igikombe rero cyo gukina igikombe cya Afurika. Nabwo ni imikino y'amajonjora rero bazabacikirana ku munsi w'ejo. Rero tukara ko ikipe y'igihugu y'Amavubi yazitwara neza muri rusange, tukara ko rwose rero abavandimwe u Rwanda rwaza asubira mu gikombe cya Afurika rwose, dore ko cyangwa se abasore bagiye batandukanye bari kubunya rero bagenda, cyangwa se Abanyarwanda banyotewe n'igikombe cya Afurika bavuga bati ese iki gikombe biraza kuba bigenda bite, ese turaza kuba tukitabira. Dore ko nyine nk'uko nabibabwiye u Rwanda rwaje kuba rwitabira igikombe cya Afurika mu mwaka w'ibihumbi 2004 n'inshuro imwe rukumbi. Rero ikipe y'igihugu y'u Rwanda yaje kuba yitabira iki gikombe cya Afurika. Igikombe cyabereye mu gihugu cya Tunisia. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda iza kuba rwose ikitabira neza cyane. Ubu rero Abanyarwanda bategereje bihanganye, bategereje kuzabona ekipe y'igihugu y'u Rwanda isubira mu gikombe cya Afurika. Ese uyu mwaka birazakunda cyangwa se n'ubundi tuzakomeza tugende bitegereza. Mushimire ko ukomeje gukora subscribe kuri YouTube channel yanjye. Rero nitwa Alphonse Nizeyimana, nizera ko ukomeza kugenda ugira ibihe byiza cyane. Ngushimira cyane ukomeje gukora subscribe.